they talk say you do me juju. That's what I go happen there. Oh, in my, me the one I go. Oh, in my, never go happen there. Oh, in my, me the one I go. Oh, in my, give me my alumbo. Oh, in my, me the one I go. Oh, in my, give me my alumbo. Oh, in my, me the one I go. Oh, in my, it's za 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 za. It's za 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 za. Never go happen there. Oh, in my, me the one I go. Oh, in my, Ahenkan 93.3 FM. Never show. Make sure what I bring it out. And I go love you even though they hate you. My mom made don't even see Kenny now. Them say you do me like you. I don't know what to not go do. I be your Scooby-Doo sugar. Them say you do me like you. I don't know what to not go do. I be your Scooby-Doo sugar. Oh, you mine. Ebusia for any and you remember Munina Odo Ntaban na baby I won't be here. What Jimmy says me to come me don't change. Ajay. Peposa against anywhere. Peposa baby against anywhere. Na me kai we say ebre edu ebre no eniu ebre no enie ebre na so say ye de odo awade mu nsem mapano ebre mo Odo Ntaban Jumedi e wa Ahenkan 93.3 FM so say ne any die di kanya wo de we fidi ato adea ene na me kai we say eye memende nwumre bia no ndu pepepe edikosi se du mienu ebebo me ami di Jumedi e hu chia me dia any readiness Rabina I ene me try my bedwafo na Jumedi asan ye krabehwe said da ye no eno nti no baby a wo a wotie mi bia se wo wasem bi se bibi na twe wo so dada ne nyina na wo twetwe mu ye ntimi amfa Jumedi amegu akwanso because of Easter holidays no enti ene yaba ubetimi afre na de twe wo so bia Wodi aba. Odo Ntaban Odo Ntaban na wajeme so say me to come me don't change ajay. But I got so much love to give you. I got so much love to give you. Oh na 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 na. I bless the day I found you. Let's go. Oh
Na me kai we say yes stream me live on so our Facebook kona ko search for Ahenkan 93.3 FM. FM no capital letters. We bet me akọ na ko leave comment to do amami Odo Ntaban na menjo so ho mi mo wudin na menchia we say yetu akoye do enchen. Ye WhatsApp any SMS line and so 0594 841 044 0594 841 044 na michia mama Monica baby would be a nyankopon and count when I want show den why na o mana ya to me no and so yenua be mano eso me call be Fontin time Facebook so I yenua be ma ampem adoye dan so also Odo Ntaban yo ampem adoye mejo so ye tu akoye don chain. Now see today marks the birth of my beloved wife. Wow, Mrs. Faustina Odo Danso. God bless her hustle. Mrs. Faustina Odo Danso nyame insha wati wukundofo Mr. Ampem Adoye Danso also ma happy birthday. Wasi nyame insha wo onsha wo bibie mu onsha no ma ho nya fese de da wo ho eye fetie no onsha wo onsha no ma ho demroso na ma watu pembuo bibie mu aye kama na wade no asan aye de. Nyamisha opa Mrs. Faustina Odo Danso. This is from your beloved husband, Mr. Ampem Adoye Danso. Because I will say yes, streaming live our Facebook, Obaso na wa share na wo bin so a benefit bi jumedie shonko a emfaso e wo so ye pa an wutia ebeboa wankasa na aboa wo fie na asiesie wo fie nso aka ho eno nti wo baso a na wa share na wo bin so a benefit bi na ma ye nyina yetimi enya so emfaso ebi.
wonya ne dɔfoɔ no obi si wo you to lege hwɛ ɔdɔ de do wonya ne ɔdɔ wo ana wo so ɔdɔ nye de ɔdɔ de yie papa Koswa akai will say in WhatsApp any SMS line no 0594 841044 0594 841044 bit me send the message and I say will bit me so am I in WhatsApp message I was so making kind at the amount. Busiafo ye breno egusua eko enu ntime studio B na makoma abidwafo akwaba ene me wo mama anointing ewa ha Sara nso ena me wo Mr AB ewa ha yegusua nso train counselor na mefa kwenye nso na mama mabidwafo akwaba pacho me mama akwaba yo me pacho yenyina yempomu eyede Nyame Nyame ase eneno so Saturday foforo memenda foforo na wotwetwe mu no Easter dwumedie nenti yenhia na nsem bebre na akokoso ebi social media na ekoso ene nsem a ACC yehu social media no na ade a ekoso afiefie bebre mu enti eneno yebekasa for domestic violence any emotional abuse domestic violence yebehwe niema bebre afasa ade yi na ansa na no yen story of the day no eno de menana ma na mekohia wo baby na ne nyina ne se oba woni ne kunu etie na wose ne kunu adwuma ase eno nti woni ne kunu dofo susu hu se opese omumu baako etu kwan na okohwe se ebeye yia na chese wabefa baako na oba ne chese wono ye doctor na wabefa be ma no na onene ko because abroche de health adwuma ne tua intaka ma o ma ne ho be 3-4 years a bedo no enye ska na wabefa be ma no onene wo emaya mienu enti be mu ma oba no etu kwan ekoye na wokoye no oja ne mama ya mienu no ema ne kunu to so ko shema be ye mfie enum ensia kiri ena wo ba fie no na chese wo hu se ne mama ya mienu ne won papa ntam no enko yie kura na wonte ase afi se wo Ghana no ne nkwala ne buo mo papa suro mo papa pa etu obisa ne hu se na de be na asi preko pa enkwala ya so papa mo fa ne nye hwe papa ka bibia kro mu nti obisa be ma ne ma ne te ase se enkwala na hya ase eye memasem bia na ni nje ho enu nti ase wo restrict wo mo se wo mo mpie enu nti ne nienti a amankwala no ka bibia ase omo emfa no because ompene ema omo nko baabi a omo pese omo ko na nkwala no nso esi sudi ase de omo papa ne ka no enye no kre na ewom no kre ni nyina ne se papa no ene omo da oba baako no pa mu kan ema second oba nso e support se ye no kre papa no ene omo da maami si wo bisa ni kunu e deny se enye no kre no ntimi ne ono ani sebi ni kwoti ano ma ennasa nkola ne nso koso agina so se eye nokre be ma na busua ba mu oba na busua ba mu be ma ne koso aka se enye nokre oba ne de no guso agina de ogina se asem no eye nokre enu nti oba ne de ho ebufuo esesa ne mama ye mienu ekopa ebisia
de mofrɛ edwane kɔ baabi owo no ɛyɛ abrochire ho no enti wɔkɔhyɛ abrochire a wɔsen kɔde mofrɛ kɔ ɛbɛ 3 years time na ɔte sɛ ne kun no ɛware ɔbaa foforo na ɔse bɛɛma a wɔne ne mma mmienu nyinaa da ayɛ asɛm kɛseɛ ma obiara te sei ɛna ne nyinaa akyi ɔbaa foforo nso akɔ a ɔkɔ ware no enti ɔfrɛ ne mma no na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mo ate sɛ mo papa ɛbɛware ana na mesrɛ mo ne asi nyinaa mofa nkyɛ no na monyi mfiri mo tirim ɔse ɛhɔ ɛna ne babaa panin ne bɛka sɛ mama ɛnyɛ nokorɛ na biribiara saa ɛnsi na yɛpie a dada mpene ɛma yɛmpie nti afei na baabi a yɛwɔ no ɛhɔ afono yɛn nti ne yɛpɛ sɛ wɔbɛfa yɛkɔ nti na yɛhyɛɛ da ɛka saa no ɔsan bisaa ne mma no bi ma ne mma no saa si so dua ase ɛyɛ nokorɛ ɔmo papa ne ɔmo anyɛ hwee na sɛde na ɔrestrict wɔn no nti ɛna ma ɔmo twa ntoro a ɛte saa sisi a maame na wareɛ abɔ no bɛrima no ɛkɔware foforɔ anim guase aka bɛrima no obisa sɛ sisi a dɛn na wɔnyɛ bisa ɔpɛ sɛ ɔkɔpa bɛrima no kyɛw na ɔsan ɛne bɛrima no ɛtena ama anointing eno yɛda hɔ no edi kan no yɛkyia atiefo nyinaa ɔbaa Monica baabi a wobia ma anointing mekyia wo asɛm wei no edu paa but ɔyɛ ne ho dan a ɛnyɛ yi so ɔyɛ dan ɛnyɛ yi sɛ ɔbaa no so onim nyansa ɛna ɔyɛ obi a ɔdɔ bɛrima no a ka ba yɛ nka nkwalaa no ka wei mpo no ka mu obi nte ukun sɛ ɛnyɛ nokorɛ enipa ti nso nti sɛ bɔfrɛ ne apɛ ma hwɛ nkwalaa no ɔden bɛrima nso akyerɛ mu sɛ nkwalaa abɔnte ɔmo konti a wɔntie nti na nkwalaa no kasa tinka ba afo ani to fam bɛrima wɔfa ne ba no sɛ woyɛ obi a wone ne latifie koraa na wogyine w'ani paa wo kafo ani to fam a na hwɛ bɛyɛ boso mmiɛnsa sɛ nea ɛkɔ so no ɛyɛ nokora a wobɛhu ɛnyɛ nokora a wabɛhu na wɔde wɔayɛ ɔbaa topɔnkɔ so gyimini aso saa dua wei mu atwe ne twan de a nnem asɛm tiawa ne sɛ ɔntumi nkwankɔpɛkyɛ ne mpo ne sɛ meme ne bɛrima no a ka mempene so mama anointing sɛ wɔne bɛrima no anka wɔmpene abusuafoɔ ɛyɛ Odo Ntaban dwumadie ɛna moaso gu so a motie ɛwɔ Ahenkan 93.3 FM ɛso ɛkɔ abɛɛfo ntentan Facebook so a yɛnnua bɛrima Takyi Mensa ɔso Odo Ntaban o Takyi megye wo so yɛtu akɔyɛ dɔ nkyɛn ɔsɛ keep it up, I'm listening to you live from Manson yo Takyi yɛda se yie paa sɛ wutie yɛn efiri Manso afei yɛba yɛn SMS nso a yɛnnua bi nso ama yɛn message ɔso ɔde nana kwame from Akimeduasa ɔsɛ I'm wishing my lovely baby ya oyo what ɔsɛ God may God answer her secret prayers for me yo erade enhyira so nana kwame na wansa wodɔfo ni prayers ne mpaebɔ nyinaa Nyankopɔn emmoa no na emmerɛ mu ɛwɔ Yesu di me tu akɔmedɔ nkyɛn wama me Odo Ntaban afei nso yɛkɔ WhatsApp nso a yɛnnua bi nso ama yɛ message ɔsi good evening Odo Ntaban yo yɛtu akɔyɛ dɔ nkyɛn ɔsi I'm enjoying the show this evening, keep it up and teach us the correct thing. Nana Kofi inside Akimoda Nana Kofi yɛda se yie paa Mr. AB mepa choni yɛda honi yo me ma bedwafo nyina akwa ba bi o ani etiefo so adwo situation we want there before God a man asɛm a ne kan kana ana ɛsan thing pa na greener pasture pay ankasa na ya na emunsem no etoso because I don't think says ankana maame no etina ware no ho a ankase ne eba ye saa nanka ebeba no
sanka both parents ni nyina wa ha ananka omo hwe nkwala na bi anka nkwala no omo aso anya den te sese ne ekoba no because one single parents here no se we mia we ni kakra enkwala ye ni pe bia omu hia mame ne papa ni nyina na omo etimi de anyin enti sa akoka be ma ne nko ano in the first place before ba no be ko no na je sa sitena mu nye ana ono so san ko che too much because ukwa ebruchire die obi a ukra profession there at least you find say within a year or two no nanka wenya bibia oye especially in the health field no minimum ebruchire but ne atene say health field no the all the ko ebruchire ya na wadwuma enya ne a little bit easier kakra de ntianka within the second and third year ana ne correspondence e wo fie regular no anka beboa kakra but I say me yere me ho apesika be fa me kunu ana say aba be hwe fie no eche ne concentration so much into the domestic duties no ojai no to ho ema sika ne pena na afia aba be ni focus ana enkwala ne nkwala poni no just to the highest level say mu be try and truck it and say just say you just want to be free to the extent of say ebusi of obem papa no kura yo obi a na koma tempa na member bibiri ho mo na ka we to wo mo a ko be kana no aduro kura ko ne ho because ningwase to the highest degree see be ka say won ho bada ana we enya baako two ladies ana say my we two ana o munyina sese intino oba ne de be ten so obaje be ma na edi because enkola ne ye baako obeka so ya akola abone but enkola mienu adu ebusuafo anim ehu bi amon kola yi o ma na anwen say ye papa na ye egu nanim asese yi ana sese so intino asema ne kan ye kan tin sisi ano one be ma na nya kukudru acheche ne yure ebi ano yo omo a ye mfa manyame enchechechecha no kura ni bededi ene no kura na ba bededi no kura ni bededi mo mami aware nso egu the family is totally break opa na baba be panikru ni chew yes e chew ne de ese oba no ba be pa but se be ma no be gia tumu ana se onje ntumu no eno se another issue because me yere ne ana ye worry business upon trust enti sanka wukru ni mi pa ya no ne mi atra for some time e de enti se wu kan bibi we bisa me ba ko mienu miensa na me se oba pa ente sa ne ye nkola bonia for the benefit of that necessary sanka unsu nya gidie kakra bi mame na so oba no nso anya sa gidie no to the extent says is here be ma no after new relationship why then to tie ni bibia so oba ba be worry enti sisi oba pa obe pa chewa onjai oba foforo na ana na ebi so asenga nyo oba foforo bi nso mpu anka ebi nso anka won so wa anya den wa ma meto no mpu ebi anka wuye ana nka nyo oba foforo in the question na oba so anka nkwala no so mpu na anya den anka no kure no you see so this family pa de e beye thing say e betimi because papa no matter how obechi nkwala na tum te say ne ma part on timi no mu biom te say ne na etie no because the level na nkwala ne koye no too strong against on papa no entino e chawo ne die no matter how it may goes on eso so ba be pacho on behalf of ono oba no ne nkwala na nkasa papa ne de chawo mo fair enough and I know say so ye papa so de chene de o de be chawo mo but so be ka so ni oba no be trabium no pa de ene de e be den but whether or jitum so ni be tron oni na ntron e chew pa ne de oni ne ma ne nyina no
they own papa ne says so mo be den on bebe pacho no mo frɛ ebusuafo no mo cha omo belt say omo the year 2 year na say nyame adom with time no etimi ye ya we thank God and timi anye ye nso a she let the slave those lie no ne ma no mo we breachiri ho no mo nya papa no so nya den omo ne bra because asem we pa de e be thing pa papa de be che wo mo obeje nkola no se ne yekese moje mu odu se ensuo no but so be can say o chai oba foforo no asan kofa na yere dada ne biom pa de e be ding more serious ebe di ampa etiefo Odo Ntaban dwumedie na wasongu so a wotie no aha isisi awade yetenetene awade mu nsem na ye ma won so afi na wo bewuram no wani da wo niama bebre eho de Mr. AB so esie eno no won sonson so anka den na wo beye wo beja oba foforo no na wakoware oyere dada na eden na nkwala no kora anka o de beye wo mo empo kura mpo no ye enkwala no ye hwemu ahwemu akwa akira nkwala yi nti wo mo ye nkwala ana se ye de be na ye wo mo saa wo mutimi e de atrosem kese sei eto wo mo ankasa wo mo papa so egu nanim ase poto sei 0201 944 485 0201 9444 85 ana se 0554 820910 0554 820910 0554 8201 0910 0554 820910 and I say 0201 944485 ubetimi afre na wo de wadwen kire aba wo franchia no Odo Ntaban na wageme so say yetu akọ yedo enchen na won so de wadwen kire aba papa no wonje ne yire no anase monje ne biem che opa ne kora wonje ntum obi beka say ene esa de nipa no ogu mani ma se kire wo ni nyina wonko mu nyina so nko kan kire wo mo ema wo mu nyina ehu sa asem no nokre bia eni. Hello. Odo Ntaban. No, me too akome donchen. You akome donchen. Me pa cho din ni baby a wo free. E be a from flip keusu. Me free o dan bangalo. Jo. Alias Blackie. Jo, Mr. Blackie, me pa cho boko de. Boko. Jo, Mr. Blackie pa cho yetie wadwen kire. Again, say, so far as I'm Colano, a woman, and Colana, Bonnet, being cry. Media and go better than my son Wallen. Then Colani in ironing in echi. My son Wallen, Marvin. The mamma knew whom the name Colana kind was any no dear. My son Wallen. Mr. Blackie, what was she from or no crown actually over it? Ama sisi a wo be ware no nti se obeyi ono nso ama no akọware wo yire dada no oh dada e de dada wo on de wunu na ji nyina dada na nyen kwala yi anka amasa no wunu na ji nyina dada se le sisi nyina dada na fufu ri abi na be ware no wo suban ye wo de atete okay o ware ni wi a abi no nso be yi ni suban di ti ka mesho nyame anu ma fada dan na ma hwe nkola na kan yo Mr. Blackie yeda se ye pa wo wadwen kire sonko a ode abreye. Hello. Odo Ntaban. Me cha komi donche. Me pa cho wudi any baby a wo free. Me de Mary me free amakro. Yo Auntie Mary amakro me pa cho wanka wo be yeden. Papa no nkwala ni ma me ni nyina ba ade anfo mboni ntew na onjo sa yo yati yedasi so free. Hello. Odo Ntaban. Me pa cho wudi any baby a free na wa ma woni so kakra ama me. Hello.
Pacho ma one so kakra ema me. Ka se free man so anti ya mpacho yetie wadwe nchire. Onsan ware na yire no. Jo anti ya yeda se ufre ediba jumedi so ene wadwe nchire yeda se pa. Ai unso betimi afre na wabaso na de wadwe nchire ba ye kamia ye se afrefo ni nyina ye se onsan ware na yire no onsan ware na yire no. Hello. Hello. Odo Ntaban. Itu akomi donche. Me pacho wudi any baby a free. Me pacho taxi driver abotre ye ni Kasafri Old Town. Jo abotre ye Old Town me pacho ma wadwe nchire enkoman. Yo Amines na defense beda wasi. Jo. The de insem kese me dwumade kese wudi makutukumai. Jo. Ma dwen check akwo ni se oba no wanya de na baby entepeso adunu a papa no so sabi kobi kana ko de sa ngase ka betima na du akunu Okay. na so am say ni de no baby a acheke na wure ama sabi no ho aba no so enti ontimi enya oba no because ko tutu say bibia wi aba no ho wi na obegya sa kofa ne dia ne so se bi yi nti chado betim dia chen kwala ne ma aha won so ye ne be dada betim dia chen ba o say awale house build na de be etuma Jo. na majen Yo minu abe ma me da say ye pa wadwe nchire a wodi aba me kwa be fontin time Facebook so a ya ye nua zigibi yo zigibi me jo so pa zigibi say greetings mama Ness zigibi me jo so me jedi say wo ho ye pa ye pa wo baby a wo bia jo ene na ye to aso no ene ye topic no ye domestic violence any emotional abuse ofrefo ba kwa ba mama mfa no. Hello. hello Odo Ntaban. ita Me pacho wudin any baby a wo free. ba se me pon country e de vi oda Yo Mr. Opon me pacho wadwe nchire. yo da ma si need ma pa mo ye Yo. na asimu no edin kwala no mai boni pa my boni kesi pa because adia o ba ma be asin ye na se mo kesi si mo kan atunu zon ye hadin message on pempen do bi pa no mo ko papa na nkwala ni papa ni tew ata wale ndi sen be ma me aja ko tana be bia papa ni so wale fo mi se bitin abaso ni mo nkwala ni dia na se no makatwa pa adi hu pa masa Yo yeah that's it ye pa. So freba jumedi eso. Yo enti papa Another school of thought. Oba no be fa ne mane ko ye no. E pa David me pacho wo. Obi wala na so. Hello. Odo Ntaban. It's going then change. Pacho wudin any baby a wo free. Me pacho do na from me organa. Organa. Me pacho. Pacho ka se free. Pacho say Me pacho me ka se fi kwasi ewua. Me pacho kwasi ewua fo nyina ho ye. Me pacho ane. Yo me pacho mo adwe nche enkoma ye. Pacho. Me pacho we know I quite to say prodigal son Bible. Ne bani ye boni okoya no hu se no o papa bi wono no cry share ebinum ni ade nti o tamba na chi nti no me pacho we message on the on fan channel Pacho prodigal son ne boni na different from where you on the sense what is cabin no kodi we wanye nei na we dey we ngoni papa ni masiu na we dey asem we ni gwase kese pa ye kan esa no mommy papa mben fuzu baby say on say oba say oja na ngu so ye ntwan tonchen esi ade bi mu dey akasha ahohoro so you know moja and they are on to me England like on to me in Japan sir nti say
Oba dada no obetiasia. Oma papa no worry. Oba fufo nka no. Enka ne ho. Yeah, be papa no ntumi mienu. Dada ne beko. Ne mo be wale foforo no. Na enkwala ne de eye ne ma. Krade ne me bisa ni say. Ye can let us say period of that's why. Almost by 10 years break. Sir, It is 10 years break no. Oba no so no nko na ote ho. What's your brooch? Ana na when you love be. Papa ne dey so on waje tum so ko ware. You go into the room. Answer na kwala ne beka chiro mo maame no. Na maame ne so afa be me won so adi boni o. Odi on fa be me mpo at the time of be fa ne man dey no why na adwen sa ware no mejai. Sakake. That is it. Pacho. Hello. Hello. Odo Ntaban. Pacho udini baby au free. Me pacho friend Cynthia me ka Cynthia sene. Yo, sister Cynthia sene pacho yeti wadwe nchire. Me pacho was my man no okopacho. But I knew that so worry man ni bi. Yo. No offer for that color no amanya. No crepa. Yo, sister Cynthia yeda say ye pass off badjumedi so. Yo, Mr. Ebin Pacho na wakasa. Yeah, as someone maybe say. So within be that 10 years now, but not still single Anna. Yeah, so Anna at the first be 4 years or 6 years no back no. And no dear would him say me ja mikunu ho. Te me ba na ma ba be fa mikunu na say me be ware mikunu say that say onko bi man as we. But to the pointer ode nkwala no kwa ebufu no ode nkwala no kwa ye no enti no at that point ni de no we see ni dream posa ware ni wa den we chai enti until say nkwala no ba be confess no anya bia no da so ho ana ono so konya boy na meka no measure be ni e di measure ochibi enti you see no cry ba akope we shouldn't be hypocrites e chaw ne de like senior America no e yet dey yes so ba be pacho ana eja no so de che dey so de che wo mo but so be ka so ware oba ni biom pa no we jai foforo ni de everybody dey be yeding enye papa because they trust everything papa no na nim pa ni bu befu odo ni ho biem bibie ni mu a e betimi collide compound this our family we biom back enti na America say e cha ne de o me pacho nyame adom nkwala na kodu eburo kire de omudi dollar ni bi wo hosa na so bi ni ho ho de ombenya omo freedom kam se de omo pe no yaso o se ayade bi kura ho a enam so be mani butu so kura na abuafu ende no kura na papa ni so butu oba ni so a ohun anum guase ode egu na yin pon sore no kre minim papa bi a da no frɛ me na me ne bonkomo asɛm obeka ne se ne yira ye na de bi ma ye ne ja na free se oba ne ye ne saade no ekwo be ye bosumi nsie ni ohun ne yire ma ne be man sore da asɛm na ye ne ya na kyese oni atenka bia ma ne yire biem so okɔ oba foforo ho dia ne be ma sore se e de ni je na ye a rapper at the 6 months menim papa bi a ebro 10 years ni 10 years yes on any yire nada but o ko bi on change what happened yeah domestic violence ya ye can be ana kasa ba ontem we amabu obu mama ya chi watu obema ya chi mi atumi ene amabu ama ya chi mi atum na be ma ko bo ba ampala while on the other hand obi ko report we wadwofo be frɛ be ma no be ma ne ko we omko kan asem no at a point in time wadwofo no so mama ba ne ompe obi no mama ne bi o se me ni be wadwofo ni hu ye no na ba bi asem na edu no se wo mo anka sa ntwa asem no mu adi aware gyae ne beba enti omo anka sa ejai asem no just like that ana be ma na say me yere ana me tono o ya de o mabu o so bu a mechi watu asa grogro se me bo me yere na ma hwe so obechi me atomu ampara oba ne wo mu se ono o se nyo no report ye obi na report but anka wo ko ye no
no every right so statement no beka say e mini mi kunu ntem asem ntino munja ne koka ya de ofi ba o kochro statement say ana o mu gina so invite be man enti papa ni say oda so the prison ho ye de na tum obi oda so prison you be no ni wa ba beda even though ye ja ni ba fie no ya sentence no enti ya mi guso ni wo kasa na ju nyina ye nyi oda so the prison ho enti obe no ni wa ba beda asemu awari mu nsem so over 10 good years asem na make kire we enye easy see abema ndi obetimi akoba oba ne nso de wankoye oba wosuro nyame a oh sister ontimi bema no no na dwen pin se wo ko wa nkokora na enye den emfa ne ho wow ohun eba nso wom nti no oba no so ehwe se na se me dia ware complete a se bema so ahwe me meye na me ye ne den enti no oti aware no ho ubeye unyame so edwuma se okay me de me som nyame se se amabehu Kristo enti no once aware na enya no me mfa me kunu echi but emotionally no you are dying yes ana ufa ukunu nechi nsunsun kura na the satisfaction here at the time of orgasm orgasm ni baby na wa washa se san criticize wo ho one can san criticize wo ho tibu abebu fosa that is it easy you know Zempio enti no yegusua yegina Mr. Ebidi so ede kase na ese ene ye hwe domestic violence ene ye question ye bi se nyina ne se Mr. Ebi maware aware a me ware ye me kunu de me adane punching back me yere ede me adane punching back eye se Bible akase de nyame aka bɔ mu no manipa biara ntentem anasa aware de ne kwa awa ye woni baby ede ye wo ho ne ho ene ye wo ne enwom enti so obo me akumekura wo se metena ho no obo me a se ye wo mema bi wo ho a ne yiri bie na no ba ko 1 2 asotro pan oba bi wo ho abehu ne bia na nanim aso a obi wo ho ne be ma na etwe mprakra na be ma ne nye saa ne nso preko pe be ma na sesa ma che se ebro saa eye se wo betena ho ana se onyai na wonko papa nano ye bisa Yesu asembi yesi enuanum miensa ba ko ware ye no wango Israel mamre mu kirese se eba ne sa na ye de oba no ma be ma ni nua ema onene wo so nene wo nso a enkola no nye be ma na onene wo ye ne dia na mu ye ni nua na onene anwo na okoni nkrekiri no ono ni din ye de beto enkola ne so Mami amiken mema miensa enuanum obia ne na ho no mu bisa Yesu senti mami we so wo sorry wo ho ampanda akin kuhia wo heaven na mami ni kunu ni hwan me pa cho kai mo ya Yesu di ma wo bacho o se heaven ye nware wo ho heaven ye nware e wo ho Bible na o kan se ni Awurade aka bo mu no mo obia ntiti mu no ukọ nanim kakra ehwo ano san ko kan se wonsa ba ko hawa twa to twene na yese wodi nsesin beko enkwa hoam ana se you get life obeko heaven than se wonsa tu ni nyina wo ho a obeko hell you see na you can say oh Kristo ninja ya ware Kristo ninye but no krenya me ni yema mu hei ye wasofo akese mpanifo bebiro moja ya ware okay ye mfa ware enko heaven ana enya ware na ma wabrabo besi wuyi you see it become to the time say aware ye mini umi no ye te ho ase ye bobra ti adenti na ese baako ede baako dane akoa ana ese baako ede baako normally when it come to a broadia mema maako penu be hu se na yerebo no anu puno ani woni fere njo ma meka but a mema ni mo na table a man more because of the physical strength need it sa munye ai nemo si ekase mema ni nka wo mo asem a ebi wo ho anya bro the emotional trauma wo mo famu no be me bitifie ma ono ankasa ne mate sese ne ye ka se emaiwe mienu
ne ma emfa ne nye hwe because of senior ne irritate and so ntino enkwala ni po hu ne say e normal se papa ne kan sem na so shato e normal be me bi yire e di na company classmate out to the center be ma ne hu say ono de che say you totally hopeless and useless because na nya asma si na our classmate no hwe fi a wesi na no ne odika ibe hwe nya our classmate no e den na wo de waye eni onima ni sei e den sei onima ni edie apprentice so making or bone hu modin ye woni pe bi how e kwadofo otifi but apprentice making die che say application wa choro ba bro 300,000 ye mfa na edwuma mu nyina nso no on pa ba o at least Messi Lebra ni sa anya man kitinkiti ye bi say at the end of the day no obenya bibi kakra den aba be support oba no nyame ayo oba na adom anaja ono ebi ano ye professional course so ye teacher ni ana ye nurse ni ana wie ye na senye ne na wie nurse ultimate fie be ne ho ya those days nka wie kra na application da home wie straight ni we say oh na ne san ye hi na san ye bufu san ye tan kra ni say e many bi wo ho po a mimi kan ono adwuma no so po san nya bi o na so kakra na ni kunu komia na ni di ba no bibie ni we say mo ni kunu aya na ni asoda just a betete be man jojo no just to the extent say at times ni kunu na ngasa no ne self estimate angasa na ewu se okoni pe mukura na ohun ne ho se me de me nse hwe sana obi nso ti aware ase a chese ontimi nka na adwen kete onye bie na no a you see and another aspect ya na no menti ase kura ye omo a omusuku ko akosoro kakra na ebi a oba no esuku enko osoro no obiti make to the extent se otimeka kire na yire se na wo ye graduate wo ye tibon koso wan ko school enu akiri ntini nyansa bi enu utirim o se elementary fo nyansa ne wo utirim just suggestion bi oba na be ye bia no because of so onye graduate ni ntino suggestion no enye adwen no to the extent say even though sokofa girlfriend impo na oba na koka otimeka kire na se o ye graduate ntino wo enye enya asem ne ba ya enye nyinsen bi na unyinsen ya na nka onya me type brother onya o type no nyinsen de ankan se hwe ba akopɛ jano no nko ni ba bie na nkokofa o type no because incrofo bebre they are omaware they are equal graduate and they are equal college mates just say omo ntimi anya successful ebimpo amaking obi afele so your master enti sa ware no enti mi anya successful enti no ha twin domestic violence nye to the sense you make say physical abuse no nko the emotional trauma no even more than the physical abuse no but I don't think say yemfa bible ho yekuma binumu ewo ho Mr. Ebi mintwa wano kura nanu ya nyum tuni ekuwe me ayo domestic violence ni kunu wabune kuno me say 3 days today ana na make an article bi whether it is true or false ana na blogger na ochra de ne say mo chire wono mo chire man say du ana jobia na otonyo no na ada worshippers no muzu ewunsu no ma agene so no mo so mo chiri ho ana me siri say anya say mo chiri man yin die oni how bio because say anya no kwa lo ho anaju bia no obenya nkrofo a ebe bo no nyom ana obi kan say na chese owo no owu ye no na ninje ana me bisa say eba say answer na me te say yes domestic violence na me see say that no de to the level say eraye dui abaya social figure yi edri
Serious. Na no mo de ma be ye 5 pictures ne be go wo kan ne ho. I was wo mo nyina domestic violence ya bo mo ekum mo. I was surprised. Na Mr. Bi ni nyina ye Bible mu asem ya ye kin. Bible no near him. Ni nua ne akopɛ ne twin sister no pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ne sister no ye leader of enyum to group sorry nti no obeja aware no obi bɛka sɛ sister so mesi kora na eja aware yi. Na Christian love ja ye wan na ekunu. Ɔte ne baabi. Wo ho ɛna ye kan no ye nhwɛ mfiri ahyase na ye de kɔ aware ni mu no. Bɛma bia na sese mihia no na ɔpɛ me ameware na ana. Na anu no ayi ababa wa bi frɛ me. Bɛma no ɔne ne te no ayi ase won hu ne yie ɛna last of friend sɛ ɔba ne hɔ ɛna bɛma ne se ɔkɔ abonti ɔkɔ ɛden ɔso ɔkɔtɔ cigarette. Enti wɔkɔtɔ cigarette no yɛ sɛ de bi ne ho ntene ne nti ɔno obɔhwu yakɔ. Ɔkɔ yɛ no du ɔkɔtɛ ntokue na sɛ bɛma ne fa ɔba afoforo hɔ. Ɔmo ahyehyɛ aware nso ɔmo bɛware. No me catch and say one kasa in the first place at the chronic crab man so cotton no cran guarantee say was so worrying. What's I got to so new be that what will say shisha warrior will be our noom cigarette washing. Mama anointing. Odo. And I did here for Muntie ye. Who? Ya. Are ho. Se oba ne maami betumi abrɛ no ho anyi sɛ yaya yi obi betumi adi anwa mo ase akɔpem bro bɛwo me na me de no enti sɛ be ma abo me baba aku ne dia in fact kumi angasa ne mom ade ba ko a me peso ba bia ti ase ne sɛ awale eni suru ho na ya na emane ya dream bebre ne sɛ mi be jawari yi me mayinti hwe baabi adu no onua enye me mayinti asem eye modern den modern po me maami am Grace anointing ikuja me 30 years ni fa be mada nko be madam da be mama me oda le mo me tu me hu si wo se me mami kunsu me fa nkwala ne nko efi se nyankopɔ no shira se me sire nyame so mama hoden na me fa nhwe nkwala na ewrade de be mama me to akutu me chenkate me to ankwadu na me sua de pam me kotwa ahwede adwuma wo wiase na da me yebi nkwala ninti ene nkwala na ewrade mama star hwe emani bebre de yese nkwala inti na no pan nkwala inti ni yefumu wurudu nkwala inti na sumu pan hwe be me bitumi boba neni so apeja ebe ko police station na beduru wadwo no no ba nani ayesei ko ne ntoma katelani hwe sister obo ba ko acha boso miensa o sa ba boba ko no so aka ho enkase nkwala inti o enkase mmiri na ye duru mu no obunsam wiase ene ewo no nti oba bon ho so entrasre be ma ne mo pampan nkwala nti hwe se be ma ne beba no maame na watumi wankase wa yuni ma akọ ha wo dan wo ton wo niema wo ko wudwa obi be mpole so di free na odi no kura odi be ma wo ne se ko mo ne wa ofele wo obebu obesuro na sai mani bebredi ya nkwala nti ene de be ma ya na ifo notifie me hazuma sa hazuma wani beti no no wani ba kwa dai abo umra aprempo apra wa shisha ni mawra no tin ase okro ntumi fa nworo oli tissue na sha di sutro so de obaje sutro obaje emre na ye duni ye mra opa besia wo sole waka ene nyame ehire ma esi memma dentia tetebre no na mema mu ma kwase asesa abre oba bia wotie bia ontie ne ye be ma ho so da on ma ho so tie ne ye mama Grace anointing na me kasa no ene urade age emema nhira
edi amemma aya hwe ma gudwom nsu oto am gudwom ewie bo am gudwom anadwuro am titi dwom onyame na ayo musa bemma bi betumi akwahye baabi onka animo na so aba no wa yem hihye se komode wo ma wo yem yedan ehihyew enti se wonim se wo na wokọ utumi koba na se wo ma bedi didi a sister ewraba awonfe bo wo so na mra yeduru mu no enye has girl asem emra yeduru mu no emfa awonfe nwale emra yeduru mu no enye to kase na be kwa awale ase mana yeye eye ne tin ene modem po obabi tumi sore anapa no tenase a obi twemu ko banyina no waka mpabo a hya ne ntoma afira no we de kala we de ne we mfa mpabo a we de ne atale we maache esu ebia ne wo ka no na mlika bia wo tu de akoton na de wodom no opentam nyame amwa na no sister bi ba mo so obeto kokko woduru me nchen wie yo firi wanchi obedu mo wie afensa na mpabo me hwe ne naso no manka hwe echi na wo wura baabi a me kokko wo no awuro ne mpabo no si na me sister adan was anointing me pentamo hwe mpabo amahye me sanya hwe wo pentama be pe kokko akoye adwuma akoto ni beans timpabo a wa hyekura wadanda no wo so ti wo na abu no akonta nye baabi ano na adwenda na wo de da enti ma na ye bumu ni ekumu no so hwe na ware na kwala gwum na beye kwala ni nti a bele ho no ye mfa ware enko jai te ho bia na wunwu ya onim de obenya ena to mmiri bi nso ekware ye mu nsamfo obabi tumi ko hia ne bo nsam be ma agent ankasa yayi na man huhumu ene hona mafem do abali be ye bia nya ne fe eni ntine de mekan se emi na ye du no enya hofe ne de ware enya to kase ne de ware ne mani adin ene modem bo ene de e wale nti so hwe ne se de akon wasumbaje menua ba wo ye fun tutu wen be ba ho so na osisi achia enye nyame na ma osisi achia ne be ma no ene wabutu na osisi achia de jai na ochina nkowu no atumi ahwe wo ma no so wadie jo mama anointing ye da si ye party for we dem osumu a o nyankopon ama wo sisi anchia na wo ma ebutin ba akuchia wo sisi a wo kwa nyame bebisa ho omo so a ebono uni right bia say ese obu obi because of say wanye ne ope oba no be ma no muana na mo se mudo senior o pese nipa ni nyema ono sa na onso enyema no sa na bible kan enti na bible e kan se emra ni nyina odo na edi kan no enti senior waso obeya twa na so to left and right because of so se mu yedin ugidi se wa na nka obo waso sa ka wa obetimi obo wa waso mu ama wa ayesa na enti se wa untimi mbo waso sa dia atenti you see atenti no bi ba eba obono na onso de unua ba opie kwa abonte na ono ana no katekate ekoye obi ni obono kura dia ona oye machu we hwie sikantan okobu ni pa kono twese kan bu na ne wo bu no ni de ono no anya bia onyo obi ba ono moje ni mu ana but ni nyina mu no on more serious note men tra ware mu na ye nku na won ka se mementi ana se asorenti debi so for kulajan because sometimes no enye the first time no debi esi abranti the listing on na yire kakra bi enkaka no mo we kurase no afetu hello where the achieve move for na so make bi me pa show you atọ bi nso aya na ma so ho nwanwa na ni jina na ni tu afa na nyonko ye bu na kuni atwese kan ne afata
as a cell or bar no copper na branch and a catching of the no. I tell you, a man of marble, some of you my heading. I will be a chain on the Kojabo and South Arabia, some Glen, ready is over banners. You will be a man also has really. You. Yeah, Tim, yeah, that's it. Now, Mr. Ebi say, Sebi, or bar hard dream cram pa. Me de Sunday and the Debbie may count say, oh, booming, now we are wanting me a bedeguso. Now, booming. That's the point. Hey, oh, bunny panel. Now, oh, bunny, we no. When a jay, dear, what's an no? What's an in a quack. You see, and Sessa is you be a baby. What me sure, baby? Nana, no. What the Antumaka Tanitiama, Ninsa, what the Kuntu. Na so bie na no so kire wa man no nti ne esan ye funny thing e wo ho say or the call hospital so na say ye bisa na ontimi nka say mikru na bo me because the police abechi ni kru ni nti debi onka obedu demo na senior obefa wo fere wo ma mi fie no obekọ no eni machi ya that is it when you ba ko abo ye di sikan twa obi nsa all in the name of chayin leko chai leko kobre ne ya mebe boa wo eye the best say oba obema obi obepa dwuma paaye sa because so hwe statistically a my way dwuma pa no abuse no enoso te say wo mu a enye hwe no okay say be ma de no provide obre that is it entino ebi wo cry frustration so but no matter how our frustration because we said then you still don't have a right say touch or spouse no because of say frustration a woman say maybe so see your poor man aware na so de but when you better no e trimu yare psychiatric problem enye normal na di maka on enye normal intino aware ni de ye nkan say because of ye ka say intino the listener akasakasa beba kakra na meja ya ware enye no ne ye ka da ebi but ye twitu oni sika wo so dia sister na ade ba konso se min kanche e man nso obebi wo a omoa ni kun hwe bibia bebusa be ma no nti eto mmiri bi nso ne be ma ne botom enye so ansuma be ma nso me ware mo wansoma no nenso no se ya mumienu motumi gira se owuo mo amanie mo ensohwe mo woka no ho unya na chi no sara na se ni botom nya ese onso hwe abosuom na wuyi nti se be ma ne yi sana in fact se ukoto ade bi kura wodwom na ne bode na wutua ka obu ye den ubutumi man nothing we ya ma wabre enti obre ye na wuntimi nyi bi no fewra no koma na ebusuafo amfa ne nko mudisi na me be ware no me ne bobra no omo amehwe mu pam no twa no mi ana me ka ya me sa obi me hu sister bi ani kun kwa no obusa ni skana akacha so mami nko hwemla mami nko mla me ma ni pio si abonte na so nataliem I am very common enti wanyi scan fanto ti brand dan ni ape na ni sei ekọ hwam chese ho no ewo mu se brand anya ni but won so ba no wanya fanto no iholu no me see yi opie fi dem mu na especially in the compound houses no enye no waso be ene me man ko wa mami ske ne pa ene what do you mean o wa be to go fi ha sei o se sutro sister nti manu emani bianu odin ebianu ye rego ayabaya no yebe mei because of top money no when ye unsu yi eni nti na awrade de nsa ade ma oditire ema ye ti na mu odusin memeti o because of ade e be 20 tini nyankopon se memenyiniti nitinya kwatere kwa oba enwi no enwu so because of ade 20 into about 10 minutes kura to me bo kachiri e chese so ade pai swata enti kwala ne ye nan na se be ma ne hu so school fees a enti se on so to pai swata siesia na du tema mukotua na be ma ne yi na on so yi a na ye dan akua na ye dan akosua
na ya den adwa mensa na ya den nti be ma ni ya wo so bo modin so be ma ni po bebu obefelo ama me say we instance kura te say mienu omu nyina ya aban adwuma say bia we teacher ni kun ye teacher ni we nurse ni kun ye teacher ni oba ne pay ba pe no ode ato ho say be ma no na ye fie ni tinti be ma no use ni de enu for bibia wo fie debi at times people no ba no ni pay ni so no cre oba ne salary was so say be ma so won fan support be ma ne da unhu ni ono de be ma ne hi hi into ono ne de say to force ni bebre ba ni nsa na obeto ni nuanu mo o mami ono ne busu no they supply family supply wo the same family no we nya ma oba na ban so atatitia oyare keke so am fan kwa ni papa nto o mama me se bi men debi ni super mama se bi mama etie fo mu tie ni ye wai e ma no mu tie mo me ma no onyaka dia be man fa very bad sa sam na ka na me ma ni bi ejimi wo ho anne ye omo da so jimi ama sisi ade ani bia ba sisi asa ade ese ma no mosesa ensa kɔ ne nsa ba sa be ma no so ofirifi o ye wo no sa ahu kirabo wo be kwa kohwe o maame a won so be kwa kohwe ne maame ememe mpo mo ye stubborn ese ma emema nye enti ma na ye wo no ememe ma so o ka se ma ye me bebe me hwe me a wa hwe me bo mpa etia wo me bra me ba no emema ne ye nkwala bone me so mo kodi agro no mo ba mo ho bon no ma o ka so onwale no wa anya okowura dem na wura wo bia o ba tanje se o twen no abedwale no enti wo tete be me wa o bre papa tembia be me wa wo dem a no ani anya din na so okodi agro no beda wo dem o bon no ma na talia mu na bon so na ne atwe no no adwale no aso akoda na so anyi no aba be ware na so ka se enyi 1000 po ma o maame na me mom da me hwe me maame a obabo wano no be pema so ama ebro ne de mama anointing Mr. Abi ebro ne de obi ani justification upon everything e wo se wo bo no oba no enye oba no na wo ba krampo no se awo age akwala ni du a untimi embo no we for nsa ni we si ye train akwala from that age bi akwala ni bedu bia no what the type of training is so yeden o de mano oba ntimi nya be say 16 18 years no aka say me ba no nti no ya de no wa hwi na sumpo e public obono ni we say debe ebi ni opie ya ni ku pie o train na tare wa bontin o say e crown me no kra ni kwan so oto ni ni kwan say so oto ni matured no we won to nsa but enumpo no say oto ni nsa eno no you consider and say a domestic violence because a instant bina a see ana the rate at which are urban reacting so ebi as incidents no see once and now the whole of my lifetime ebi I say twice be so but nye can hear there consistently the little thing kakre bi no na wabono eni de o se oja na akọ obi wo ha ya bo na free time or worry obi wo ho worry ani ji onya ya was first 6 months already wa worry mfie be ye duni ya bo na ne manim kura ye bo no obi de ne mpra twen a wotwen ye ne pe anonya ye obi ba bo na yere to the extent say ne ho apa and publicly just last week story ana obi kan kire me no just say ya bo maame no osu Incrofa was surrounding no omo abase omo baba be pata be ma no but unfortunately no a member ne buy or ban ye naked so many options be I said they all sign ye day esan ko omo echi till say e ma e buy ya omo de entoma betwa opa ni mu ansana because oyo be re ye ebisi ye fio be ma no bowra ho je oba no look at it very bad one say ye ma me aye kana se bi man no afa wo mafun e de ko body yere no na branch ba ko ene ene be sinsi no so wo mafun mu ho na chi having not be so no e ke bi no ba no eno sa no ono de oba no eno si ene de oja ya ware no ohu enti we se nyu obi na be pie so a Mr. Abi maami ya ye kana se mi otunyomi
ne ba pani be kasai wo say ne papa ne timi strip wo mo maame ni naked na wabo na wo wi an wasan de kins ahyehye nkwala ne nsa so mo nso mo no te say papa na man nkwala na hu say wo say their father made them know say wo bo oba enye hwe. Can you imagine? So eno sani jaware no many penka say Christo save life. The so-called Christoni yenja ware Christoni ye Christo be. But Mr. Be only one thing about almost suffer from domestic violence no. Ye we be wo ho. Ye ba psychological way more. They always want to favor partners na as in say opa abrasa obechi ni kunu. Obe ka bibi ageno. That is it. They never want to disclose whatever is going on to other people. It's in nuanom kura be mu a ne mada wo ne kura se for the past 8 years ohun ne ba ne da. Be ma ne mpini mabusuani bia mafie ho. Aware be no. This is slavery. This is not marriage. We entina make say be ma bi wa no age huhum assignment. Say akwan bi obefa so obe say life no. Obefa so ye wo me ma monsanfo ho oje huhum assignment no so waje physical assignment no waje say no atwon nti we de na ni flyer nti obe ma na biti no tembia so no ku to sister ye extra careful hu ku suban enu ye secret ba kono no kejia ne hu se mo kasa hu ku suban mo tena mprem no hu kakra awale mu no so free be busum mienu akomiensa no de tie bia kakra be pie huni suban mimi hu miku suban nti a kire ne so wakasa na bdi nsuo ata menum obehama ne nsuo gira menum sa sem ne bia mesra me yepu ne nsuo na po agu na fo na ngasa so kasem wa jiminti ya iya okura onka bi na di nsuo gira wanum na mama save my life man 19 na unim say ebi de kura nso de ni esa ya ne tan na ya de hikura ni say o kasa na oba de nso so no so ba na ma je say me ko so so a e de asemba ba obabu mi ana se enti so na won so keke do kura so say the problem another punishment enyo na me kasa wo ho no just obu mi abu mi me kasa wo ho brother kasa na wareti na wo kasa na me kasa se pu yo busuafo Odo Ntaban Dwumadie ye stream live wo Facebook betimi akọ for Ahenkan 93.3 FM ne capital letters na we leave you comment wo ho na wa share na obi nso a benefit quickly no Mr. Bi yeguso ayeken me pese ye free domestic violence no yenko emotional abuse ne ho nso kakra meni me kunu te meni me yere te for the past 1 year meni ne dadem o ma me ni ne da for the past 1 year meni me kunu dadem me kunu ni me da ha me tete me feri se me bo obi amane ya ana se enye enu nso timi dia waregya ye ba ana se enu so me hwe na eboro so a metimi gya aware ana se metimi nyan so akwan ben na mefa so a metimi asan enya me kunu se de na ote na aware no etimi aso Mr. Abi you can't aware edie one of the core role of aware a very necessary and responsibility aware yetimi gina no so jaya aware enye uni peduano uddecision but even I don't know say called decision and what kwan sadia but minim sa himfie die se one oyere and now within 1 year it is considered say aware no echai enti si efremu ahimfie na be ma ne nye na adwen se anasa oba no na oma ne kunu no ne na onye na adwen se okay pass on is pass on ne esi no mama na atwemu a that day na ye kina so ye den egu aware no yeah because e panisa na me ma ne kura mpo die eya na enhye da nye big deal kakra because obekwa abonten ona ode ho ana odo twa so mama ndi afa maybe you have for the sake of the man intino on carry on the obetwe ne mpra na abonten and obe make sure also say obetwe mpra ne gentle such a way say enko fanta wanta we bi anye den emma because why na adwin say so jai oba no no ko fa oba foforo a oba betete ne nkola intino that is the way but
se bema no na deny oba ne sex and dey na more serious because oba wafo unu obi jina bonte no je ne telephone number na say business krampo na nipa wo ho no mo ye de no mo say business and enye business and uporo obi de wa to bracket mo dada na to the extent ana tenso ma oba waware se obefa ni kunechi ewom se ye penso emere asesa ama eno so ye fashion but enye easy sa o oba bia ye tete ni wo fie no ye morally sound no because bema de or have sex out of sight I'm so good line let me say call name to me and my mistake between us okay enti bema de ohun ade bi o she skirt a ope bema betimi ni oba da sese o ne da po na adwen da na yere ne ma so chop money o kokko yi amom ni we see no but ansa na oba be yi ni ho so ne bema eta no eye emotional intino se nye obi a oye sex worker pa dia eye very difficult enti na se oba fa ni kunu echi pa straightforward obi a consider say aware na egu but se be ma fa ni yire echi a ensivi because oba no ne wo koda ye no we ya wa adwe so de me adenti no okoja na yire a watu petetu umpo no mpew una wo chipi wo ho ana ne wo dae so intino say even say nye sex you see aware ya dia say eye say nye me pese ye di be ye me no ma me mfa nye me spa no nye me pese me ye no ye ma me no me so me nye eno ma me ada spa no as simple as say you mutual understand eye baby eye freely say make me akam you see sometimes no adwen na me kan mpo no nyansan bi enim but me yire entino me chira ma adwen wo be fa wo mfa wo entokwa bi enim ebi kropo ha meka na wasere keke such a way say be ma ye fie ho no enye boring so sometimes no very normal say we dey emfa say oh nipa we kura na say mo taka no one party no na say mo taka na ya na enche da nto aso bi about ese so timi feel free no kire na adwen no onya feel be say asema mi ba be kan kura po say na me spouse no obefa no anyway say yo yeah, that's it. Mr. A.B. Ebusian 0201944485 0201944485 and that's 0554-820-910 ubetimi afre na wabajumedi no esubi mama anointing me obi a oni ni kun oni ne yire nipa mu kura na watia ne yire nipa mu kura se obetimi ni ma foforo di nkomo fefefe enso ma ne yire fa na nuntum se ya sorry dem se ye he tia obetia wo ba ne wo nipa mu no intama ne yire no wa moa oba no oso onya pon adwuma no wo duru fie pe onya duru abobo ano nano ana na koma ashase ebo tiefo be ma otisa no na su ni ba no onibi eni bue no akare le kakra efise empempi no empratu no mo de respect emampra pa sa mo nware ye no kawane meshe mo nsa no o kasa no kra ne ni denchen hello now say bla me pacho now say oh city now say darling now say nemom mwaka bom na obi ntumi meshe mfimfin no ehwo no na ba ko be chi oni di reality odini jimi no obepie obebue so she debio awale na muko gina asori dem ho no sofu no ja no ni so asofu ne mu asora bofo ena ohira kawane so de shell inti se wo dada oba no ana wo dada be ma ni se wo de me no twempra me bra me ho asama ho ma ti so tope na emo so oba amadia na se awale ne baso na me be yiwa pie ni ma ba to se nwa menua ba menua be ma enye ena me di ka kan se awale na ye kono be me bitumi gi assignment oba bi so tumi gi assignment me sai say me fa no
na matete na me menani nje oni wiase oba eda enti sa be ma no tipo nkoso be ma no edwom no gu oba nanim ase on friend sweetie da ni dia kosuo mo bi da he efie na domi na atwa mo ahia mi kan na abaye bi tifie wono mo a wo yiri mpo no opese otietia wo yiri nim maami bi tifie wono ma bi a wo yiri ne modin bokro ye nahi nti wo yiri ne nanto ofie okro no na ni bre e bi a mi kan wo yiri ne na hu wo wisatu fefefe e fie okro obi tano because of ne na hu winti na wo mom na akofa no de ne be fie no o piano u piano ma wen so omunya no mo bia amfani ya hwe omunante so te say dormant enti say ba no flow bia mi wura me yodan na ni oti efie no mo na oba ha dan na ni bre ohire no no anya no no da form twe e bia okọ ohia bibi bra mi wura tia obetian wanhura nyina baabi ya amena da ho obetom sa ba we nani je nwie ni peye da awa wale na se ne kodo so na obetra se abo nkomo mubue ma no 5 minutes na de ntokwa den aba oba ne betra se adwendwia oba wale ase na koso papa sa de nkitinkitu ba ma ne wiase sika nyina na se anije ni mu a na ho ofe enwie peye da efise sa aware no wo be hu oba bi na ne kun omonam mesise nkontom ne mpo no amudi a omobody fe obi so ma ne yiri na ntwinam awe de bia na ni je nwie ne peye da ntu be hu aye ntintin ntin pepe ni etumika so ba we akwa wale ase o ya afraid e wa ya time sister we na minim ne pa o wale be afi ba kokko mfi mieni hwede wagija ye nti wo be ma ne de ode be yo ba na be show wa bonti na obi ehun se de ode ye ne no enye atiatia emma oba ne from da akrokro amudi nkontomire da bia obi ehun a mo ye soko tobom nti me de minim ne se be ma wo tieti oba no wo mpa ahofe aba wo dem upele bi entintin se wo yire bedwen efi se oba wo ho na ne kunku adwuma na obo modin ade ne nsa bo ne yire na beti switi me kwa aba enya manyina na o se be ma wa bonte de ne nsa bo na beti o be ma bi wo wa oji kura se ne yire gina ho na be ma fofo de ne nsa be bo na beti ebe ni nufu ho tu ko hye be ma obu ne yire na odi ne yire ni ane bu befu ada na odu nsa bo me yire beti ana odu nsa bo me yire sisi achi wonu wadi nka di honi oba ne le mu na bonten na obi hu abebo wo yire beti ewa abonten na obi hu abebo wo yire to ewa abonten obu we se efu a obu befu na meke wankasa wo yire no abetin wo hwa na to fom eto no wasam na gu fom ayetra ti de obi ape na oye oyire ti de meka ni se sawo ye bema na sawo yire hu be fa enye sika o eya krokro ene odo na be ma wire obi abu no fie otim amene nije awie ni peye na bre ne do yin ma wale no aso twan jo yada say mama anointing ebusuafo ye Odo Ntaban dwumedie na wasogoso awuti aha yesua de ye ho yie ye ma wani eda wo ewo niama pi eho hello jo eja yeti o yo meso mpezem bem peka jo Blacky yar ma fa mbiem pacho ai me hu pa ani fe ne music na no kure fe odo anga fe be ma za wo da e ti fe ne waji schedule na me ka chiro me yere e ti ya no na
ɛyɛ na ɛfa yɛ ohia patapa mɛma na yɛ sa ɛfa yɛ ohia patapa ɛtɔ bi fɛs no mɛ ho kyerɛ me a biribi bisa masɛm ka na mbuo am fi sɛ na ma ɔbaa no kora mfa ne tiri na ɛnyɛ afei mede pem ana nkɔ no menyɛ sika kora sika nkutakuta me ho ne mɛyɛ no ase nti afei bi ne ɔdɔ soronko bi ɛti meyere kora sɛ meka sɛ mabɔ ne din sɛ ma abena anaasɛ biribi ate saa da bi da ma na mesɛ no obi tumi madamfo kora tumi busa me sɛ na wo sɛ de ma na yɛ wo maame ɛnam sɛ me maame yɛ wo papa wo nti mafa meyere sɛ maame no no ɛma meyere tumi yɛ no dɛ ɛma nneɛ mɛka mi yɛ ɔte aseɛ ɛna me so yɛnya ɔdɔ soronko bi sista yɛnyɛ adwuma papa biaa so sɛ ɔdɔ no baeɛ no yɛbɛka sɛ yɛyɛ biaa no yɛtumi yɛ ɔpaa no tumi ka kyɛn sɛ da sika wei deɛ mede totɔ nneɛma no yɛ ɛde adidi fifie me nso maboa me deɛ menyɛ sɛ meboa no na mede akɔbɔ ɔbaa bi adi wo mema ne ho sɛ sika no nyinaa ne yɛde ato ɛ yɛmfa wei nkɔtɔ nkyɛnse yɛmfa ntɔ wei sɛde menkɔ skul ankɔkyiri bia adwuma na meyɛ nanso meyere ti ase ma m na ɔdɔ no yɛ kɛseɛ no sista masi fie ato ho wɔ ayɛ store anim a ɛne yɛde fifie yɛde fie no akyɛ ɔbaa no sɛ ɔmfa sɛ mewu nnɛ koraa na wogyaa me nnɛ koraa ɔmfa agya mpo deɛ bi ma so sɛ ɛyɛ asɛm ka masan kosi da foforɔ abɔ sɛ no deɛ ɛyɛ nkwara no deɛ ne masi deɛ ɛyere deɛ nti nkwara masan kosi nkwara no deɛ sɛ sɛ menyɛ sika na memu meyere no sika no amfa anyɛ hwee menyɛ bi aduane afufu kora wɔbɛwɔne no waawɔ ne ntɛm ne fa metia bɔnte a mekɔdi di kɔre na mpena mo ne matwitwa bi mebaa aduane no wɔtwa si kɔre metwa mmienu bi atete de aka mankrama ɛnso mehu sɛ sɛ nneɛma no nyinaa mmoa no na mene meyere yɛ hwan no ɔfo no kɔ so no a ɔdɔ kɔ so no sika ɛyɛ kora ne mehua no koraa a metumi fu mu dae enti bɛrima sɛ wowɔ hɔ na sɛ kɔkɔ yere bebree a ɛsa yɛ osikaduro ɛsɛbɔ wobɛnya sikaduro a wodin mu a wonte aseɛ nyame ahyira wo nti a wokorɔkorɔ wo yere nyame hyira wo wotetee no a saa kɛkɛ ma no ante na meka kyerɛ wo saa kɛkɛ mo wokɔ fie a tɔtɔ ntɔm kɔma no tɔfe tɔkɔhyɛ n'anom fansa bia ne so nam sɛ sɛ bɛma nkɔware ɔbaa na sɛ ɔyɛ wadwe sɛ woware no obi ne wɔto sika ɛkotɔ bɔnsam na sɛ wowo saa teetee no deɛ ana bɛma no sɛ wompɛ wuyɛ sɛ wonya fotrɛ kɔkɔɔ yɛ a ɔ ɛsɛ wagye sikaduro ɔtɔ ɔma wonya sika te sɛ ne ama na watɔ bi wɔ tiri ahyɛ yɛtɔ fisi no ɛbɛnyɛ sikaduro nso because no nyankopɔn kasa nea ɔtɔ no sɛ ɔsɛ ɔbaa ɔbɛfu maame no wɔtɔ no wodekɔ akɔyɛ wɔnam baako afei wɔnam baako na wotwa bi asere ɛno nti bɛɛma bi a wɔti bio sɛ wɔte sika wale ɔbaa na ɛnyɛ sɛ mpa kekana na ɛtwa no wɔte sika wale ɔbaa na ne te bio dɔno no ɔno nso no na nyankopɔn bi hyira bo amen Mr. Blackie yɛda se paa nyame ɛnhyira wɔ dɔ soronko a woda na di kyerɛ Mrs. Blackie nyame enhyira mu nyinaa wadeɛ deɛ sei ɛna ɛsɛ sɛ nka ɛyɛ ɛno nti mpɛn pii no bɛrima ɔdɔ ne yere na ɔbaa no nso yɛ very submissive na ɔbrɛ ne ho ase no deɛ nkɔfoɔ kan so wayɛ na duro agyimi no onyimi wɔ biara Mr. Ebi yɛwɔ mmarima no bi nso wɔ hɔ a ɔkɔ ware ɔbaa no na ɔbaa no ogyina so ne ho ɔfɛ osiesie no afɛ onya ware ne wie a atade we menhyɛ wohyɛ na ado abɔnte obi bɛpɛw mempɛ sɛ wobɛyɛ makeup ɛyɛ wodu abɔnte a mɛma bɛhwɛ wo dodo afei na asɛ selfishness bi ne ayi nti ɛbɛwie akyi na ɔbaa no wayɛ ne ho basaa obi ɔte nkyɛn koraa bɛka kyɛn sɛ na wo yere nanse ada ɔse saa na mepɛ osiesie ne ho bebree a obi foforɔ bɛpɛ no ɛyɛ illiteracy ɛyɛ nkurase sɛm kyerɛ sɛ well ɔbaa no nso no tama na onwareyɛ no senior with on sɛ ahosiesie pɛsee na ankasa no ɛno nso no ɛwɔ stage bi a wobɛdu bia ne senior sɛ wosiesie wo ho sɛ woyɛ sugye ni o woyɛ aware ni o ɛwɔ stage bi a
and this in here, as I say, you see, ultimately, I say, me sujeni, many bears 40 years. Pacho. Hello. Hello. Odo Ntaban. It's your commandant. Me pacho udin any baby of free. Governor Matambano. Yo, me pacho yeti. If I told Namukana, yes. Yafa. By there be a man then a more bosso. Meaning of on any country or area. You won't Bunukuno. Or to reach it's in so more shino. This idea, Bema now create the no Kuma be a betty. It did. And a bear man I day I found a monster a motive bane, so then I'm my idea boy. I'm going to be there then on me. We are worried about me. No, ban in any way. Oh, bow what is that? Yo, menu a bear my yedasi. One say, I shall see no mistake be Eddie Kankai say. A man in so boo or mukunum, but man or mobile man in North say, man, a boom man. Yeah. I shall see a mistake be a kind. And into your banner boo kuna misro and new pa. And no crowd yet. Just a increase every race to the power. But while you go, there may be putting over one. Ah, about your book, no say. A bed do what to be so power will be back. Mammy, way over bone. Oh, a rat is in here. No, make hello. Hello. Oh, what's it? I want some for you. Senior now, we will make up at the time we are single. Oh, I won't mean the same makeups, Nibu. As I said, would dress here, Ubi who you see, you must say, oh, obey your bow for. But then also so interested, why warranty no your what it so. Memana oh, and I'm in person may rebel life. Anyway, say the same memana and my rebel life for one almost sound quite correct. Oh, no way say no. Intino, and no, yet the best. You see, oh, lady the tamana own worried on no petrize a shepherd. That ain't in any other worry no more. Oh, worried and I know your girlfriend no. Or share trouser no be anje. Or say short skirt no be anye. The name more wababe worried and nothing or short skirt or be bejana. Sometimes no, we should consider as a nipper. Oh, you will nipper no be San or address here and then no you're comfortable with it. San or dress here a fatal. A trimple style ye way no. We you tea for some time be an anyway ni na ba fa. O se sa utini kakra po be that then was sa utini and then oh intini pa no. What dresses that type na ababa be part of her life and I said her life. So the only thing is obey to me I modify no. Okay. Kakra. Oh Maria. See a wawa ready. We just get ni the efe pa but at least my name ra from kakra. Senior beya uhungu ho we oba wa afo. So first na worry and okoto no hungu okra mfobia ho. But see ade wa worry and you know say bibia den moderate but and also so interest say oba restrict your ba and say he you see e bi kro ha sorry yeah sorry ye nyesi yeah sorry ye nyesi why a religion ana more principles but I think say bibia modify and you know one sha no ama oyere no on tra wa so dem ho nko obeko dwom obeko baby a ni we say ntino eno so mema no so enhwe ni yie kakra both a man and mema ni nyina because mema ni de baby a ye lack pa ni say improper dressing okay ya dressing na atade she ni empobo anko ya battle say tutu mu ni we say no ntino oba no so also nim say oh me obi ana just na ka me pemre my dressing nice me we say me kunu ana say my boyfriend no tamani en worry not me dressing nice because of bibi worry I say draw ni pakona attention bra kweju first na nko shata dey say na ya na me pe
we and say nothing wrong so much you say oh dress it this way ana me pay we say ya ana me pay and my man the improper way no na a bigger challenge ana a man there no so there the abuse of dressing when you Saturday we a new consequences say uncle wash or fella say young ladies no ashe in the no so e be shema ni figure here then e show but say o warrior na say o shape e was in o be Saturday o shape no po e show e no krapo san another abuse ukurukura mpo pia bonten a enkrofo hwe ni tutu unya hwe nkobo adwaman so we dressing no kwa be man nkrofo suspect say ufa okunu echi enti no e say no so no mo check any makers ni nyina makers bi how to me makers no be oba wafo wa nyongo ma ehia wa oba wafo mponi oba wafo let say e wo particular dressing bi I no for singles into warrior you have to get out of that one yeah Joe Mr. AB yeda say ye pa mama anointing no Emma no mo ya no de na wo ka che mo baby timi ya ni kuna ka yense sansani be ma mfaso bi ani wo so ne like all sort of insults Emma no mo ya no mtimi ye be ma ne ka mo akoma na mo to mo nsa no so de futu na de mom oba se uya ukwa ne kana be ma ne da ho no mu a entina ewo mu atrimu no esa kaka omusisi enamletika senimu ekaka ni sisi na ewurawura ne nan benkune ni fenomaduru ni nase sa entrina wodinya feelings ede ma no sa woja ne naka ni bebreba ekantin no enti se ebana adwim so no beye bibi no abeda so a no kai kwase a wo se na polish ni te se wanya shoe na polish ho a o kai pe na entina ka wo no na ne be ma no ajum afensu no sa wo ye wukun bebreba ne nsa engu wo so da third sa wo ye wukun bebreba abontisefo obi anu a obeye den obebuku efise temia ya na meka se mumienu mpo mu hyede ma na nkwala aka mpo na wo ya wukumbiriba enye ukohyi akwala o ya akwala na no etura opi abontin a wo mudi agono da kwatena wo enlemme maame ya wa ya me papa o sim papa nfi papa ne se apro papa ne na ya achia akola ko de enye ne na no otro na no nye tru o mudi agro kwa de obeka papa se maame se papa tipoli mama se papa topo sister bia menim no da bia o ye ni ku abebe ahwe be ma ne topo ne topo yi no ni butu su nti topo no abekwam le bia na afa po no o fa na wo su biem se ya po nti apoyi na hwe be ma so da so de ne to ye up and down na apoyi huri na apoyi wura no na ngasa be ma ne kura kaya so ka cha ne topo a adin so akadwum na abie na se apoyi ebe kadwum na abie wan hwe na bia na o ma na flat what did you say kwa ne to a e wona obenya lot of mama no nya prepo hello Odo Ntaban me ye tu akoye don chen se me se na de na ha mo sa ye na ma na ye me ma na e fa e me ma no be me do ha wo be ye se die e bi o me o ba na no so a ye ni se di for che won to so ba na kwa da why is he happy na ensa na wo kana yensa adiensa unya feelings obey wa bona to pia bona be ni ka bona be guru still sai dia ko enje so be ma na se bre na sa dia ti na be yo ho so be me ma de ma na be ho na pa ese no sa da pa ne wonyina so wonyina so pa etu mi no e fa wonyina so
na se bi ukuna ntimi anya wo ho adwuma anadwo a ana mu nyina mo ntimi anya wo ho adwuma eno ya da pa etwa enye mu nyina o man dey were ready wa bo para ahimeti aso bibia open jure so wa jure so ama wa go mu dey zadi e bi edu ndie ehia adwuma e be ma won so da Koye juma odi kitikiti za ya fra wa no ada. Kwati kuoku asim so so ebu. Kwati kuoku asim so so ebu. Na sa no mema no ko pedru na da pa de nko fo. So if you do the mema ko pedru oba no nya kwasia se de je bo ala pa sa wu nya bibi. So oba ni nya bibi. Yo, Mr. Blackie, yeda sipa na Mr. Ebi mami misa wasemo said the year ka say no matter what happens, be ma mento nsa wo oba so. Yeah. Send e was a reflective oba so. Reciprocal. No matter how etibia no. Menye wukuno. Because so ye na e ma ne kwotene sorry. Debi, na ma kire wo no. Enumpo de enumpo de omunta anye papa. And then chill near you. And do father. We yan me breba in fact da so na hu ma. We and then no san we duane said they no serve we be afi de onye sa oba o say the sit table ni so no. As a hwim bi. O just so ni tisu na say. But still no enumpo no say mo trance na mo san address it. You see our really should be adie bia and say obi edi BBC obi ewo mu ebi po ha mi ke be ma no ono de ne de na sorry eye bibi all right oni oba ne da but senior ni oba ne da no oba no chese ne ho ma ne ho nto no ne we say no eno na sese mo discuss bra senior wo ye no me mfele ye ni sei ni sei senior ye kan no sese edrobi na sese mo pena na ho ode ne bi e baka ho mo a but enumpo no se mo communicate a wo ba no betimi a kire be ma no say oh okay e bi at this direction no bra okwa emwa into this direction am feel say okay mama so let's go by that way. Yes oba no be ma so betimi a say oh say na ka me so o ya me peno intino e se mutimi discuss bibia ye ba ko school Uncle St. Francis Uncle down school as see me no yet me discuss it out of it on na obia e try say o reason said the entity Uncle St. Francis no waka o reason me so me reason the entity na me so Uncle down school no na maka me reason na e nyina obia defending the point okay ye he no wo de no outweigh me de no therefore ye mfa wo de no sa na se sa ware no eye bibia no mo fa ho adwen ye fa ho adwen no say intino whether you have a problem anyway say no sometimes a man in particular say onya problem na ba say infection essence mema yesuba ya enye na de bia ye de ya be kwa abontin na se bu ana sa infection enye be ma na kofa ba enye be ma but so be can say oh mirror e bia na say ade we na my experience bra me pa cho wakofo baby Debbie, me nkofo baby. Oh, it was age kra no. Etimi ma hormonal changes. Eba ni pedua no mu. Aha. Obi ha with age no. Ebe do age bi oya ni menses kra na eche nsuo bi be se egu no. Ah, eno no. Enya be ma na kofa gonorrhea na so kofa bibi foforo bi ba de ba be ye no. Nenso ni nyina eja yesu be ye enti no. Ye de be hye enti no. Ono so a on kan kire be ma no e ma be ma ni hu say oh me is a problem we no wo mu dia yen ko hospital and I say yen pe solution to it o they are share trim say be ma no na aye den akwa for ba no they aye den so our real neutral ground communication as I say ye free obi aka ne e me say ade na wo kan no e ye jimi sem kra na wo de ka fa wie bi eni awari so fa wie nim Mr. Ebi that no bread be frame me was in a year. I'm saying a year in time, man. In a year, bet me account the number of times Obano and in this year. Name one more trim planet, the Obana Bunny who be no man who crime on in this year. But I'm worrying no him ain't was say on in this year, if I say January, July, and Obana sa veiling or corny hono.
ɛna ohun sɛ ɔbaa na sɛ whitish we bi ɛwɔ ne ho ɛna ɔka kyerɛ no ɔsɛ ɔne have affair wie no ɔka kyerɛ no so ɔdo ewu sei ni sei na mehu nti ame adom ɛkyina yɛnkɔ na kɔkyikyim ne ɛma wo nnuro ɛno ano no wɔsɛ bɛpem ne ɔbaa ne ne na ebiem adan yɛ ɔbaa ne sɛ wɔne ne nna na ɔbɛhu ɔbɛbie ne ho kyerɛ no abɛkeka kyerɛ ne sɛ nsuo sei wɔ n'ase nsuo sei n'ase mɛtoto ne ho look at it nti since July bɛpem ne na yere ne nyɛ hwee oh ɔbaa ne nyɛ papa wo de why lucky wo waka kyerɛ be man aka kyerɛ wo ɛma ɔno ampo sisi one criticize o say tamana o ware ye no bra boni a wo you see meme bi o ha sometimes so the way obeka no me we say no but this is a mature mind so onim say this one no a clinical issue in the say a hospital near her say ni see enti no so oyere sana na mokwa na enkofa bibi nso meka ono say Arabia ye treating in temo easy because mushemu no ebetumi de belly akana ebi beka no dwiba tete dwiba ne de afa tonkole titi pa amfale wase sensation ko tokumpa officer bia ja Bomo de apatire ban. No de se wura no kotokuma. Wotia ano no nim do amoya no. Wo so no kukuru ano. Opusa ni se ya. Enti jamia mwa ne so bia mpio ne manye. Good morning and good afternoon. So twire ban ho ani. Enti se wo hu wa ka kire se mon ko hospital. Are you okay? The reason Ankasa no pay ye nya ne onya ya mpe obi nso pe obi nso pe ni sei just a man bi wo ho a wodwen wo ho a wonti ase wonti ase emema yare no yasin oba say every hour mema kweti baba so a odwon so a aba last na me twem na bre dwon so na dia mete Hey. How many sister been and I'm say maybe I work na. Mama ka tete na din so. Ani baba so krabai. Kapeva. Tena baba so. Kapeva. Mama nes, nya ize. Say no ochim ne boy na chimbio. Na tambe na Johnson be so for ma. Obetwa so be ma so Johnson do so papa. No be bona di pop no pepa no. Ti akura ne oye mmobo. Nti ma no ye na yase no me ma ne fa bibi e wo mu na yale a. Omo ne bre. Ti se bibi wo ho ne so hu a. Sexual infections are. Na monto mboas na munsiesi. On say easy say be ma detected than oba. Because oba was say kasa na no already na hoye moist. Ya rebi ti say gonorrhea say eye oba na say just say uni medical experience kakra a bit me take over say 2 years na who say gonorrhea yo I just say be maybe a bold because be ma dey a maximum of 3 days say gonorrhea ya na obenya symptoms but oba dey I just say be maybe a bold no so I just say your power sempa because what normal happen is say oni oda no who say 2-3 days anya gonorrhea na on ka be treat you on ne ho no wetu ni ho fo o maybe aha anyway see so ntinka mami ya say enua be ya ni kru ebo modin aka ye no and that thing no kra de no ne o kan po de anya gonorrhea normal infection white shade ma white am say keka anyway say so keka no oba no fat utipa o keka no utipa ensem bebre na aware na nkasa na me say yenti ase youth na ye ba na nkasa no ye hu ne sa aware ne no ani sa wedding popi sa one day show no ana akwati say obi awo aim na ye de call aware no eno na ye the problem
majority no the physical and financial aspect of it. Okay. Because a ma aware sisi and see can statistically pass 60% a worry because of either shelter or sika na be mano. Emano. Accra de Accra de one in Crawford a worry pano 50% nanka be mano onye na adwen so be worry no. But obanka no onya baby na. So okofo that is it. Anaja Messi ni bi ma nya uncompleted bi ma no na ona na tete mu ana omo ba ku mi nti na kunkum tinya me ye na domo ani ma ye ne ekoye ne ho ade ne we si pa omo said that part trans say ye plan say ye ware no very few ones bi and the obi o had the support ano nya fi guy no ho no maybe that is it into no support ni maybe ma the love is no more and yes nipa na na adwen say oh we are going to build something for our own good and our children and future generation. And you know, when you be first one, you be build that particular thing, no, and now we are working towards it. Sana se sanka wari no, eba. But enye sana bebree den, ehuno, bebree ehuno say oh, mame for the bebree mpo ha, because of so no on timi hwe ne baba no. Na nyame aye na dom guy na oye adwuma kakra oba otimi ma no chop money we piana man we pia kakra ni we say ni de enti along the line no guy no the girl no be sua adwuma se boga bi ba no say boga ne nsem wo bibi no interested on girl ni nso wa che girl no oh ama no ai bi o na so mi ke na boga no so wo yire wo baby ofiri ho no wa kansam afi ne mu echensem bebre wa kansam na nya abo boy bi de kra ano hwege bia nurse ni akoye national service o airport eja akono kunya baga bio na onum aso beka che be ma na de kra na no odo de hwene no gan ba na beka che ne ma me se on frɛ be ma no ka che ne ma me ne papa so on frɛ de odo no de hwe na no se baby wadunu de on to me nsan na chi e metena krasi obiem enti aka bia be ma na den abo ho no on ka no ntia na baga ne se obetu ama no bo ne su gwe na no ka che ge ne ma me ne papa se o ensa hwe adonu de enwuye eda so ho de bi obedo ti se ne ba ne se wenya nia o se fata no ntumi twenani e mehwe ni biema onko omoda na se tipo nko so ma me ne papa e kwaje e ti fa che ku ai e fa che ku a ne se sala nkra be ba kodun ala le be kura se an mabo wala e be ha twen e bo ni si yo se na unim ti again ko one day the best anroba ono ne de mpo de tu de ni bia intentententem so no ba ye ge ho ade na edu na ju a na se bo ni twetwe etuo na ge ni da wa na fe ni yem ehye no no kodi ni nsem bi no ka che ni se wa ba ni nsem no di odi na ni be hu bia no anya den onye din bo na no nti afa ma gai be fon ye ontumi nka tell ma papa ne ma me kwasra na bo ne ma ne nko osiska na ma me hia jikoma no ska na papa hia jikoma no afa gai nyima na ayam hihia ma na abesin on na travel 10 years awoma afa gai ne yese osamba ekura oba na boy nso aya ifro awumienu ni tie we ma ne se awofo na edisikachi epia yema ede ma wale no oba na be ma na obaba no kwakwa no sika no ode be fum ho no na wo hu na wia no e bia na duduma no yeden oye ni oye so do no le ani de wani fata wan koko na boy ite enya adoa na odo na le hwe obei ani de wani sem na de o mew no obosika beti no de abrao
no de abrɛ no de abrɛ woyɛ den hu adwuma pɔte a oye abata ni bi yɛte pɔnkɔ so yɛ gimi yɛ pesika nti tambia yɛ sum yɛ mma akɔto ɔhaw mu me baba abɔfro wa no mia na mtuto anema na mama de yɛ ifro kwabla set ni me baba na kwa akra me ka che baba ni se mo ankofa ne wa ready dada ne mo mistake di akora ni suba no ebi wona ni so adaachi akola no obayo abrempon nti mo anjese akola ni bi no ne ntra so ma bo humpa ya mehu so adaachi ni ku ano no mi be ni ko dada ho ni adem se hwe mi amede mbe ko akra ko di dwa ko to bag ne kawane ade fra kwabra se kwabra ho ni bi but me bo mpa egum aware ne so se mi nwi na meti ase dia daachi nipa do mo ni be den ebehu mo mfiti ase ohiem ne be ye enne mama nurse so akona ko hu me ba no oni bo na wo mema 4 na container bi o ma je wo ye kuro ma ebe surprise na awofunu bi disikachi me baba no ho fa papa una ntumi hwere mienu eskafo tata no dan kuro me ya mampre ma no ntin sika no so ayo sika ne ye na bi o wono mo so a ha dwen me de me ni so obrenya yes obrenya ne de mama first no na nka brenya ne ye me mom de I don't know de but maka se first no na nka brenya ne ye na mom ebe ye den se me ameti ha yi se meka se me mama yi brenya ene brenya fo no bebrenya o bebrenya ne mom so oni bebrenya omo anya wie na yedie ne ba na afi be ma na hyase edi nkwase asem na oba na hyase edi nkwase asem enti no unyo obi no wo ska ware no se wo de enso ni de wo ni nsam ni bi na se nyame hyehye ya ware no mama nya obi wo ska bia nso na enye enye ni obi na on ma ne de ne ye and I still stand say me kire awofo na mama say me kire awofo na wo mo de papo bonio obaji na onnim ba bia ne ba ka omo ni disi ka echi sakake yo ma anointing de ne ye say bia ne ba no nimpa se me ba be oni guy bi wo ho ebi wo ho po enye se guy no oni bi o ye average but obi di sika ba ni pa ko ne de che se wo cash akasa enti mo pushi ni ba no akwa ko je no no na ye ne brembone so attention but on more serious note me oba ye hwe no se me ware no eye jimie na nka me beka no e wo so mu jai the point ne se uhu girl no na girl no ni bia se wadwen ye adwuma dia the first thing kwada kwa girl ni ho ade ansa na odede besu adwuma na odede besu adwuma no because okoye ni ho ade a at the time na onsu adwuma nya hwe na no ponu nya no moderate because amami ni papa mom ni say girl na nkasa no ni hwe ana o man nkasa so mu ni hwe but odi ni kosu adwuma ni wie wapon ni ho no okoye ni ho ade a ye nkase ya mensa na di ni kosu adwuma nti we di ni kosu ho na afere ba beka kire oba wa ni nsa no adwuma dadade enye oba oda from na nso na nya ne se na kotu ni tinsa wa na wo breye se uye ni ho ade ana odi ni kotu adwuma mu afekubo ana ge ni jawa leave it to God nyame o wosoro ni se wa mo adwaman uhunu no nya adwen pama no enti so no edi boni na eda wase a nyame yeso na yi that is it but say girlfriend say my her girlfriend bra taxi driver o se me de oba ko na sin training ka na nya odia obi a wo dowo ekura se o se me de oba ko na sin asemi a wuke o kira girls ni obenya fight because girls esu adwuma kurum ha community nurse fuoi nye taxi driver for omuntimi nwie o be kan secret no omu ja o mo hwe asese o mo nya so bi akuta 3 because taxi driver for so mo no everyday sikaba ni nsem enti no ni 20 to 30 cedis year day ni de enye ne den ene se ka ni se enye ono eni na e manager ja osisi wa omo teke na who ye taxi driver whereby say bimpo entimi awie JSS na o hwe oba say oyenes owie nurse abaware no wabodam ene mere mi o ware ukosroba form o ware wo to me dem say sie da bia o mu ja wo mo enso o mu na o ka say nurse for no mo mu nya doctor for ngo mo mpe nurse ni kru ni doctor bo only na the hospital o enti no
ofiri hɔ a ɔkɔ teacher ni ɔkɔ krache for also very few ones be pet no be who say oh on a guy no no date dada and I say we say ye oh na guy ni e anyway say no no de ne colleagues na nka sample beka no so oba na anya oba wo ye stronger obetwa wabo minimum brand say bi o ye transfer wo down krom ha say ya oba no na hwe na so edu time obe ware na nsem ebinom kan so oba na gina akoko se me ware no sakake emana antensi ene de antensi so awie ye ho awie nde mama no ente beba nso esi awie nde odi awie ye chi ebi bentem kwasi ebu ebi bentem higura they said they be ye ro so about suje ene definitely obi obebo e mema na omode ma esu adwuma ne tie enye omode omko teachers training last obi pono se mema na ya miensa opon ho no mema na ya miensa obi a baby no amu wie ne ntokwa there be na session your hand dan no ntokwa and so no ma chop money afa ba ne ma me gina ho and so no so to uniform ni na de ma wo me ba na de ma wo me ba na papa bi ka se wa wo ba nti wo ba ne tibia na owo mu no wa hu e mema adwetwe nsekan edu to ma obepon ho no we ato akokɔ we koto ase frejo se do de chane master ana won sunsun sika na de pon ho ni na oni so e5 na no mo kra de mo ye lucky mama anointing obi wo ho a se madam oje fridge ni tv obeje fridge ni tv o mema me nsa ni nyina na omu wie na ntokwa adu picture twa no so ya na ya na ntokwa ni ba so ai obi e fa so ya real program ni nyina nti no picture ni adu na ya de last nti so wan hwe ni ye unko ni ye but me de no na Mr. Ebi aka no obema wo pe oba na koye ne no dia sa na obe ya ma ni dia wa ya ma no enti sa wo hwe ni wie no oja wa wo ni sei utimi mebo ni dua wadi wawu awie utimi nya hwedua bo ne kra nya obi ya ne nya no ya so obi ya na wo ni dua ku na wisika no ababa na wo hwe no so na wudi no she pay in kind yo ebusiafo e Odo Ntaban e na wasungu so a wotie wa Ahenkan 93.3 FM no be ma hwe udi bre se oba wo ton ade na betimi na bobra akofa no obi o ton na de mo maache one na bobra meton bode ne banchi obedi bi be ma afa mpabo agu table so ton wo se me de nurse ni na mpese me ware nti oba me de ne be ko nurse bra wo wi a won ware obi a won ware kwa de so ko ma pe no wenye bi a wan pe so de simple eno ano no me pa cho fanyom etumu ma me na yemfa in sex position for tonight no engo na afi yemfa dwumedi ni mrewi yem se 12 nenya abo aba ho bra red ye twen ho why e bomode ya ne dru hantem akwaboa sina so say I don't pay me. When you know ya, oh mommy, I'm ready. What do you say I don't pay me? It's when I'm in one eating from the one I'm a born eating dear true. What do you say I don't pay me? What is that? Some magic. Sorry, I'm about one drink. Go dance so I want drink. When you me wanna swim into Mingaza. Me do it, say I don't pay me. Baby, I say, me better don't cry. Until you hear me more, me your fear. Me baby, I say, me better don't cry. But do you don't see me fear. Me baby, I say, me better don't cry. Me better don't cry. I need someone to call my own.
so from me, I don't be the mouth be janka me yet, Encosi said, better sentiment, to mercy, na fe me gidi se wadware dada woni madwuma ne dada eno nti 4 play na na ye sha ase no ye ko ne nkakra sa said Mr. Blackie kan no nim so ye be ma otwetwe ho yire de na to so ena anwumre sisa eno nti ena anwumre ya turn into a new leaf enti no Bema aveli ho oba aveli ho onso so mo ho mo na wo miemia no no nso miemia na wo massage no na wo suso ni mu bema e wo se ho baby a wo yire atinka wo oba e wo se ho baby a wo kuno atinka e wo adi na wo suso ni musa na wo miemia ne sa be ma nufo no eye wo dia oba obema ne po ne nso eye wo dia na mudidi mo ho agro sa nkakra na mo suso mo mu boko sa we enyempre ho kakra ne ekono boko sa ye na wo kisi no nso so mu na mo fefe mu ano na megidi se before ayeye we nyina no ya brush your teeth na ye dware kama be ma bia oba bia wo se hu se before sex ana se for play no obi a twitwi ne se kama ye obi no mo ho anwumre se twitwi wo mpe e basa enye fine the whole day twitwi anopa no what na why wo se anwumre before se onu warika kusa Mani bi peka kupa ntuni meme ni bi so wi mama ne papa Adada me bi na mi fi dem me bi wa mi dedo na ye konisa so doni wa ye de na enti ware kakwa atwetwe si ansa wakọ okuno ho na ye beki isi ye de ya no kro ya na eye for play no be ma wo be nu mo ba ne no fu enti ni se kakwa de wanu ma be wie no ba no fu nyina ade kako ye mpesa e wo se bibia ye very romantic na bibia ekọ wano nti yeguso a ye for play no na afi obema wo kọ ho nkakra obebi wo ho anatinka e wo ne clitoris ye ne tweba no na wo de tweba ni di agro nkakra wo de di agro nkakra timi do kokromoti no na wo de robe ne tweba no nkakoti na no onsa wo fingers no when went no fasom na fa robe ne koti na no nkakra na ye kọ ne safi mi hu se bra bi dia sori agina so pemi oba bi nso ne twa for sei emu for sei pacha na won so a wadru late 30s na wokeka ko 40s na wohwa wase intimi info yie no lubrication no enye okay no mesre wonso no miate kakra bi na wode afa otwemu ho sabun se ho be very well lubricated ho be kama trotro kama ama penetration no aye very simple afi bema dahwe bema daho aya muslim ma no ye ne yede yesisi etu pilo ne so nanso ene be ma wode wosisi betu pilo ne so yesu asenduamu ho dikan di na wudi na type ne bi na ye sa ma na oba tena so otimi koche na ene no ne ye ko pesumie na fato wo be ma wayi ho nyina oba eyi ne ho nyina fawie ni awarem fawie eni awarem oba enhye 9th way na ube bia kata na wo drose pe no waworo no apagya 920 atena wo kun so da bi yiwo hu nyina na be ma dwom na se nufu bi da pampan so hu se miri nufu ne yetwa to aye ton enti sa emwa wo yiwo hu na be ma no nso nje ne ho afi be ma fa osisi eto sumie no subon se kote no asori ejina ho sei tenten kama ai wa wo di eti ansubon sa eti aboho oba Adwa mere many ajina afi oba tena kote ne so o shasi atena so boko ye tena kote so a ye tena so straight o tena so straight a obepra
enu nti no chia wo ho kakra ase wo kɔ wachi kakra no na was wo do nsa sisi bed ne so because kotie ne bi wo a ɛso wa enti wotena so straight pɛ wankasa wobɛpra wo ho ebe pim wa wo de no pim the G sport ebe hit G sport nso ma wa wobɛtiam enu nti no yɛsɛ wo kɔ wachi kakra na do nsa sisi bed ne so saa na afi akɔbɔkɔ na ewuram kra na entena ho ntintin mu kɔ ne nkyɛnkyɛn saa na wine ne nkyɛnkyɛn saa nkyɛnkyɛn saa afi sɛ woyɛ well lubricated here you see saa afi de wonte ya obi enu de wutimi kɔ ne straight na afi wote ne so na wankasa wakɔsoro abafoma kɔpem sɛ wankasa wo bɛsane wo na bɛma no nso ne ho ɛbɛba ɛma na wo mososo ne de aya na ɛden sɛ wote kɔte no so obetimi asɔre atena hwe kura wakɔgya ne ho agu bɛma no so ma bɛma no kura atena ne yɛ mama ne so anyina akɔpai enti wo oba saa na wo mu odu no wutimi tena kɔte ne so saa na unsori nkɔfom na emomote so na wo wine in circular motion na wo kɔ utimi di kɔfa na wadi nkyɛnkyɛn left udi kakra na wadi right kakra na wudi na wo chia ho utimi so butu ne so saa wasa wada ne so said ono Yesu asendwe moda wo so na wo so wudi kɔsa kakra obetimi aye styles bebree from sitting on top of the man no na ama bibia aye dedede enti ene woman on top ene yesuanye but ene de be man sisi eda pillow ni so se be akote no ebe pie ye na sa position we eboa mema na se bi ye kwoti esusa no an kote na esusa ne no ne sorry sa yetia sorry sa kote na esusa na esan yetia no eba sa ma etimi nya honam kakra de ka ho because sisi da pillow so na makote no etimi apagya ye tenten kakra no ba ne tena so a aheti G sports no kama ama bibia akọ pepepe ma me be friend must me dem 40 something until position na ya wo kire me de mintimi o ma me edi ewo hoi ebi ani ho a wo bi ntimi enu nti na enem papafo no bebre sesa maba awa no abere bi a we nya 90 skills a wo yi anko emre wan kra yi skills no ene wo bi e 60 years se bi ni ku afrim wakofa abrantie skills a wo yi no nti ma me entina wo no obi enyi wo ku wo 40 something a eno nkire se edie abọ anase wapadie hu ompa ho eno ane se wo be ye no de wumpra anasa kwan bia be ma ku ani age bia ma me yema no na ma nani enje yo mama anointing no final words na yemfa dwumedi ni mrewi yo etiefo edikano yede nyame ase yede etiefo ina so ase asidaka se nkoma ye penny odi ahenkan be maba nyame onhyira no enya fidie ina na obeti sansemi e wo so afidie bi wo ntehwe na ye rodi ahenkan fidie die e koma ye nyina agise wantie wa ware wo mo frahwem wo adwuma yem wo benya futu wom ene dey ye dia ba wie ye estretwele ampon yakopon no de bae no so on hwe yeso a boni bi nkayen ne na hotwe sese ye be sen hia ne ade de achensei abre atiefo mame amagrace anointing mi chia me ma me ba kobi me ba ma abraham na nanom me no manie me to ade o akoto male ase se wunya akokọ uba monu anya bia na yese wa mo da dum bode mankan bibia me obi me no mani 05538087460 055380746 etiefo nyame onshiro bibia dasene yebeshia yo Mr. AB me pacho final word yo nyame ka kire etiefo nyina ne se yase yetete abetie no na ne chema no ye ka di agoro ye ka na se futu mentra aware ho na
ye abuse to the level say ede ubeko uwo na ware ye mfa nko heaven empranchefo no kra de ye bo ba akope sister ene bra ni nyai se bra nso ne ye de wo she mpa se ba akope ne ni nyai awarefo no ye maximum of 2 ba akone de o de nya hwe no de abone kokko 2 pe baby nefa wo na ye nku ama uma ama mefa wufu. Last but not the least, sikane wa ware no mu no. Sisi aso yo ba wa afo ye ken na se wa ampa adwuma anya wa ware stand at risk because se side chick for no ye adwuma na se be ma ne ho kire no no timi support no nkakra wa ware na egu ba no wo betre fie ahwe o ma no all right but by the time o ma no be wie school no na side check no waje ukunu because obi ehia mu ase ne ya na ma mu expect say oh bibi hia me na me ka kire me kunu a ese me kunu timi sa na me ma no so expect say e dan ka me ho you see be ma bie ni ho aka ene de ani ma nko yie ye fan say me kwa adwuma me re ni era time so say me kwa adwuma me ne mfia bla na na nko adwuma chale ene scam de be transportation kura no e mini bio na nka we rura dem no ba no se yo mirror na sa ha ni abo de 20 cities bet me de wakwa aba enye ono no yi chop money enye ono yi bibia but that day no I feel proud say me yira ye den wa ma miska say me fa nkwa adwuma so ho enti say me yiri nye hwe na wa ntimi ama mi say sika no na hairdresser no we anim ho no me ne ye fine pa enti me du anim ho na say me fa ka bra kwesi o ade na o ajwa o mami 20 bi na so nya 20 ni mami ana just amadwen twetwe ko ho nkakra no enti no before you realize no na wajo enti no e mana eni adwuma no once again me say se wo ye adwuma ni bi tadampo na sika no so mu a kwan pa bi a mo be fa so a mo be pa bi aka ho no mo pa bi nka ho na sika wo fi a akolenso yo yeda say ye pa Mr. AB any mama anointing ebusuafo ye bre no enya ye bekura asan apa ho e yo Odo Ntaban Jumedie e na wutie ye Ahenkan 93.3 FM so no ye de tiefo nyina ase se monya bre na motie ya kopim sabre nyame enhira mo nyina na ye srese de ye kan nyina nya so mutie no kwa akọ na mo fa na mo de abobra na ebeboa mo na aboa mo yie pa enso no me koso aka we say Rabna Pastry Joints and Catering Services and ye wo Frimpong stores wa udru wa be unse shop ne wo ho or de bia opebia say ye wedding say ye naming ceremony meat pie ade bia ye pastries bia say ye aduane wo ba ye be ye ni nyina e de ama obre bia wo hia bia ye de be ma sempo snack bi na wo pese ye ba ko pe bi ni some ice cream bia na bibia nso eno so betimi aba ho ba obenya bi me number ne 0546827329 0546827329 no betimi afre na wo problem bia nso a wo ne me esuso me da se ne ye besa hia yenu abema ohene ba ene de enyom etoto dwumedi ase ena Mr. AB ene mama anointing ne bekan ho ene ma ye di dwume abedwafo nyame enhyira mo nyina na de bia o mama ho den se ya na mo famra ye ni dwume ti se yeda mo ase bye bye.